Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On hiwrama hirwangol islam en hewti kadduɗal men belviɗo hande kadi ka galle alhaji Ibrahima. Yo Allah on yafoɓe o naada ɓe aljanna. Karamo ko men oustaz Abdoulaye Ba Senike eɗen fuɗɗade darsuji men ɗin no wowiri noon hande alkamisare nden darsuji ɗin tati. Darsu mo wonɗen fuɗɗorde on ko deftere Safatu Tafasir nden ɓe gani ɗon darsu ɗimmo on yahen ka deftere men suwaru min hayati sahabati. ɓe gani ɗon darsu tammo emo wonɗen e hombirde noon no wowiri noon ko tafsirul qur'ana on hiɗen e fewndi ka simore huudu. ɓe gayna simore huudu nden yahen ka awwalu suratu Yusuf. ray iɗen fuɗɗade darsuji ɗin inchallahu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم، أي الغفور الله يا مطورة وغفره لذنوب العباد ذنوب الجيابين. الرحيم ويرمته بالمؤمنين بني مبن حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم. فأنا دورا بيننا ولا بني مثلا كلا بانقول به ayo famira wa tagrihim e addangol be hujjaji angude wallam yunzil iqab bihim o tippina let den e mabbe. suma refti hazzara o rentini ta'ala kanko Allah towɗom minal istima'i immorde heɗitagol lil akhbar habaruji bi khayri tasabbutin ko alda e tabintingol sakita ɗum. o qaala o wi ya ayuha alladina amanu kono jogonɗe ɓe Allah in jaakum si ari on fasikun si addani on fasikijo ɓe naba en habar ay isa atakum si addani on rajulu gorko fasikijo gayre mawsuqin taw ko neɗɗo mo hoolaka bi sidqihi wa adalatihi o hoolaka ka gongol makko e ka nundal makko. o addani on hen ɗum ɓe habar o addi habar maslan yewtere min al akhbar immorde habaruji. o addi yewtere immorde yewtereji haray fota bayyan tefe taw ha andu ay wata sabbatu tabite gasko ɗon min sikkatin habar immorde sellugol habar mo addi on so tawi ko haqiqa. joni noon tefa moos joni siko fasiki yo adde, amma noon siko neɗɗo gomɗinɗo on ɗon haray ndake he tefe no anda gomɗinɗo kan o gongo o ɗo wasa ɓe inni joni ɗaɗaɗa koye tefe to ba ko fasiki. ɗi hen ɗum tefan toon ko an to siibu koto heɓu gawma yimɓe ɓe jahalde hunde majjire heɓo yimɓe masibo lorronɓe ara on anda haqiqa fiyake on sabu nde fenani ɗo fasiki jo gatti. ayli allah to siibu fi taw hennu lorra gawma yimɓe goo o amto hara onon jahiluna ko majjuɓe haqiqatal amri haqiqa fiyake on taɗo majja haqiqa fiyake on ko addi kon tana haqiqa. ko tasbihu won toon ala ma fa'altum e ko huuɗon kono on say naadi min ala ko nisu ay ko tasiru won toon watti noon naadi mina ko ninsuɓe asadda nadam ko ɓuri tiiɗude ma ko ɓuri sattude ninse ala sani'ikum e dow gollal mo ngal golluɗo ngal ɗo taw ala ko heɓɓitore taw alaaki. aɗa wa'lamu ande anna fikum no hakkunde mon nde rasulallah ulaɗo Allah o. أي واعلموا أن أيها المؤمنون ونقول بي الله
anna baynakum hunde no hakkunde mon ar-rasul nulaaɗo on al-mu'azzam mawninaɗo o wannaboye annabaɗo al-mukarram teddinaɗo o al-ma'sum reenaɗo o an ittiba'il hawa gay jokkugol mbeleɗe law yuti'ukum fi kathiri min al-amri la anittum si o ɗoftono e ko ɗuuɗi e fiyakuji o ittene wonane noon ayi law yasma si nawɗo no heɗotono wasa yatukum konnguɗi mon cuɗaɗi ɗi o yaski o heɗo bi samɓihi o heɗo nokku makko ɗin li iradatikum fanude mon nden o tiikum o ɗofti on fi haalibin ko ɓuri heewde kon matu seruna kono sappade alayhi e muɗum minal umuri fiyakuji ɗin lawa katum waynane fil juhude e tampere wal halake halakuye qala ibnu kathir ɓe maaki ay ilamo ande anna bayna asharikum hakkude moɗon rasulullah laaɗo allah sa sallam fa azimuhu mawnine mo wa waqqiruhu teddinomo fa innahu alam bi masalihikum ko kanko de woni annduɗo ko moƴƴani mon kanko ɓuri anndude ko moƴƴani on kon di onon wa asfaqu aleykum kanko ɓurete yurmede on minkum di onon masalan ko yurminta on kon no ɓuri ko yurminta ɗon kon hoore moɗon walaw ata'akum sinno ɗofti on fi jami'i ko ɗuuɗi ma tahtarunahu wonɗon suɓade kon la adda dhalika ɗum tottayno ila anatikum e tampere moɗon haratikum e ɓittere mon walakin allah kono allah habbaba ilaykum ul iman o yiɗini e moɗon ngal ɗo gomɗinal ayi ko allah yiɗini e saaba e ngal ɗo gomɗinal ayi walakinahu taala kono allah to ɗon ɓe mannihi saabu dokke makko o fadli ɓural makko nawwara o norɗini basairakum gite mon ɗen ko habbaba o yiɗini ila nufusikum wonkiji moɗon ɗin al iman ngal ɗo gomɗinal wa zayyanahu o tuɗingal noon fi gulubikum e ɓerde mon ayi wa hasanahu o laɓiningal fi gulubikum e ɓerde mon hatta asbaha ha wonti agla ko ɓuri seerude kon enda kon ka moɗon min kulli shay'in kala hunde tawi ko oɗo iman ɓuren on kala hunde iman mo on ɓuren on kala hunde kala subahana taala wat ɗum wa karraha o añi ilaykum faade mon alkufra keefere waɗi ha kadi keefere mon aña kam ɓerde mon te ɓerde mon yiɗa ɗum wal fusuq e fas yagal al isyan e yeddugo ayi wa bagada ila nufusikum o añini wonkiji moɗon ɗin anwa dalal noneji majjat minal kufri mode kefere maasi geddi wal khuruj yaltugo an ta'atillahi kay ɗo tago allah towɗo qala ibnu kathir ɓe maki wal murad ko fanda bil fusuq azunub ko zunubaji al kibar zunubaji mawɗi ɗin abil maasiyat bil isyan e geddi ɗi jami'il maasi dendagal geddi heddi ɗi ulaika allah daal sifori ɓe nen hol humu rasiduna ko ɓe woni fewɓe ay ulaika al mutasifuna ɓeɗo siforɓe ɓen no oote e sifaji aljalila tedduɗi ɗum wol muhtaduna ko ɓe woni fewɓe arrasiduna fi siratihim ko ɓe woni fewɓe yaadu maɓɓe wa sulukihim e gikkuji maɓɓe wal jumla on to feedino famina alhasre huɓintingol ayi humul rasiduna ko ɓe woni fewɓe la kayro wona woɓɓe goo ay woni ko ɓe woni fewɓe la kayro to holli on manal ɓeɗo ko neɗɗi ko yimɓe fewɓe ni allah subahana taala inni ko kanko suɓiniɓe hen ɗum yiɗni ɓen ɗum ngal ɓe gonɗa wa zayyanahu fi qulubikum si allah cuuɗi hunde laɓini hunde ɓerde ma sikki ala ɗum ɗo weɗete en to allah subahana taala on yo cuuɗi enen kadi ngal gomni on ka ɓerde meɗen nam o wi noon fadlan min allahi wa ni'ma ay hada taa ɗeɗo ɗofta ata o hadal ata o ɗeɗo dokke ta faddulon ko ɗum woni ko cadeau ni min immorde makko taala kanko to ɗon aleykum e dow moɗon wayno ama e nemingol on kadi ama mari ko lannata immo yiɗani o ndeɗo moƴƴere ko tawi kon fof ko hen ɗum ko fi ɓeɗo yimɓe gonɗiɓe allah subhanallah o tagani ɗum ko tawi kon fof
ko mari ko fof ko wakkitira walla alimu ko andu hakimu ñeen ay alimu ko andu bi man yastahiqu alhidaya mo andi ko mo handata e ngal ɗo peewal hakimu ko ñeeño fi halqitako makko o sunhi golle makko o tadbiri toppitande makko ɗin summa aqaba taala e ko altuwa jokkintini ala ma yatarattaba hoore ko hikkodiri kon ala simai hittagol ala mba ɗiɗo habaruji almakzubati fenande yankoji min tahasumi immorde yiddodiral wata baakude gañodirgol e añodirgol wata gatuɗin kadi e haɓugol fa qal o daali wa in taifatani min almuminina iqtatalu fa aslihu baynahuma so tawi feddiji ɗiɗi e gonɗiɓe ɓen ɓe haaɓi are moƴƴintine hakkude maɓɓe woni arbirti ara ko nunɗuɗo arbirti ay wa in hadasa si yani an fiyatayn wonde feɗɗeji ɗiɗi o jama'atayn e dente ɗiɗi ha jamaaji ɗiɗi min ihwani ko jiyaɓe siɓɓe mo almuɓine gonɗinɓe ɓen janahu ɓe oñanike ilal qitali hare fa aslihu baynahuma hare moƴƴine hakkude maɓɓe gero ha moƴƴita o wasi o yaññon ka juuɗa kom tinnare mon nden lil islahi fi moƴƴintingol baynahuma hakkude maɓɓe ala jam e hawtugol hakkude maɓɓe woni in iqtatalu ay bi itibari maana saabu taskorgol maana on wa tasniyati ɗimmintingol baynahuma bi itibari saabu ɗo taskorgol allaftu kongol ngol fa in bakat ihdahuma ala al ukhra si bewi noon goɗɗo fedde e hoore ndeya ay fa in bakat si bewi ihdahuma goɗɗo e feddeji ɗiɗi ɗi ala al ukhra e ndeya feya ndeya fedde ndeya bewa e hoore nde nde salogonga on nde jaggita aɗa wata jawasat nde yawti hadde ha kero meere on ɓe zulmi ka tooñe wattu ko yaane ka bewre wallam takbalata ɓen ɗon jaɓaali nden fedde jaɓaali a sul moƴƴintingol ngol o sammat ɓe décidi alal baki walgol bewre tun kañum ɓe feliti pelle ɓeɗe bewre nden haray fagatilu hawte haɓon allati nden taboki nde wonde bewde hatta tafi ha nde rutto ila amurillahi waɗa yamere subhana taala joni tooñaɗo on haala no yetti kono o wallirte joni ko ɓuri kon hewde innaɓe ñaaway ko darata ko ɓurɗo marde sabu o ɓurɗo marde feere o jonni on ɗon gonga ɗum ko adduno wona ɓaɓana allah goto on huula so tawi ko allah goto on huula ko gonga on ma hara anndo ñaawre on nden na on jonna e ñaaw sey mo faama kadi o goo ɓe faamano ñaawirte gonga on ma tigi tigi on ɓe walla e woni ɓurɗo o andi portoɓe ɓen kamɓe kon ɗe no sariare ɓe jogui kono andire ɗum ko hakkude ilamuji si darama tawama kamɓe darate ko oɗo ɓuuri marde doole hayso gon ɗon tooñi komɓe wallata ko mari militaire ko mari jawle ɗen si woti waɗi joni hewa ɗum ɗo gañayi ko ɗon ɓe wallata wona marɗo ko gomɓe wallata ɗum noon ɓurtinta leydi ɗum ɓurtinta leydi ɗum noon ko kamen gam amma ka maɓɓe to ko gam ɓe ñawirta ɓayen ko feƴƴi kon Amérique ko fo Allah kay made on laati noon laatano ko gañi ɗon ɓe jonni kamen gaɗen noon ko marɗo doole on ko fenade ɓe ñawata hella ga kameɗen ga marɗo doole nga ɓe wallata wona marɗo gonga on ko ɗum sendi programme uji ɗin ɗum ɗo naha goɗɗo on ma no yeyete ɗum mbawa kala marɗo haqqe yikoni ko feƴƴi leyɗe meɗen ɗen are fa kaja joni o so tawi woni kan on ti to mari doole ɓe darata goɗɗo ngo ɓe kon noon ɓe bambata ɓa hen noon ɓe tañƴinori on ɗon ɓuuri oɗa hara ko gongal ɓe ñawata noon ɓe campagne o susta mana hara ko haqqe ɓo noon kala moɓe inni hunde kaare o andi mo libéré yawata o addo rebel on hella garen ko 24 heures ɓe jonnomo yaltude inni i timmano haɗa memili aɗa o yalti yaas o yahat Nigéria ka ɗum haɗi ko sir ɗum tawi andi on so ɗum oppiɓe ɓe haɓɓayma ɓe namba oɗo dogi o yalti
kala hare ko siro sar ko hayke ɓe woti goto susta jawade yewtere maɓɓe ɓano anda hen ɗum ɓe jogui patawol ngol ɓe jogui kaso ngo ɓe jogui jawdi ndi nam o wi noon fagatlu hawton haɓon allati ndem taboki bewayde hatta to fiyande ruttu ila amri la yamrori allahu subhanahu wa taala nde ay fagatlu haɓe alfiyata fedde albaqiya bewne nden hatta tarji hande arta ila hukmillahi fade ñawre allah wa sari allah on wa tuɓla nde ɓoro anil baqi gay bewre kadi wonno walla ɗuwana jaggotugol ngol wa tamal nde gollira bi muqtada ko ñaawi hoɓe siɓɓe al islam koɓe ñaawi ko ɓeyni ko ɗum ɗo ɓe witira ɓaawo ɗum aɗa ɓe caŋaki hoore fenade nden joni ko si woni hen ɗum ko si gonga ñaawirama hande joni si tawi woni fof hawti wallijo ngonga on ɓuɓtu waɗay si kay toño o jogui si ndaaro ta e pelle on mana o tooño ko ɗum haɗi ɓe walla mum ɓe a ñaama ko ɓaawa mara gonga o woni noon fayin fa atte sinde ruttike fa aslihu moƴƴintine baynoma hakkude maɓɓe kamɓe feddeji ɗiɗi bil adli wondude nunɗal waqu situ nunɗo no nunɗo ayi fa in raji at ɓe ruttike wa kaffat ɓe rentike ɓe suri anil qital gay hare nden fa aslihu baynahuma moƴƴintine hakkude maɓɓe bil adli nunɗiri duna hayfin ko alda e toñugol ko alda e tooñe ala ihda fi'atayn toñugol goɗɗo wotere ɗi feddeji ɗiɗi wa adilu nun ɗon fi jamii umurikum de nanga fekuji moɗon na ɗon tu so wowlay yewtere nunɗa son sende sunde no nunɗiri o inna lan ala yuhibbul muqsitin mo yiiɗi nunɗoɓe ayu hibbu yiɗal al adilina nunɗoɓe allahina ɓe la yuzawiruna ɓe toñata fi ahkamihim ka ñawaji maɓɓe ena qalilu ma hum ena fandi fen zaman hande ole poste tawaɗo ɗen ko wolo gonga ɗuɗade alal ɓeydawi ɓe maki wal ayatu aya o nasdato tefike fi kitali en hare hadata yannode baynal aus kode banu aus wal hajraj banu hajraj ni ɓeɗo ko lansar yanko fi ahadihi sa sallam fewno zaman nula sa sallam kan laati fihi nden no hare darbu bi saafi piidirgol baagi tamaro ɗen wonni aal e piidigol paɗe sola paɗe mum piira nde a fedde wahiya tadullu ala an al baqi notinina wonde nde bewde haray mu'minun ko gomɗinɓe ko ɗum wasi allah subahana wa taala o daali wa in taifatani min al muminina iqtatalu fa aslihu baynahuma bil adli joni noon holli e fof ko ɓe gonɗinɓe kono holla goɗɗo gomɗinɗo ella yaltata e makko joni noon gonɗo wonde gono sallo gonga joni to ko siɗɗo mo gonga joni noon ko ɗum innoɗen so tawi wondiɗen beewi aɗa koye hawtu wallon bewade hoore mum nden wannaw isa kaffa nden noon fedde so nde surike anin harfi gay hare nden tarka nde tertiki hare nden wannaw koneji ɗum waɗɗi taqdim ardengol anus laaɓalngol nde wassa a yehugol fil masalihat wonde nafoore moƴƴere mayre fi hen ɗum tande tooño ko ɗum waɗi no sallam maaki ansur akhaka zaliman aw madluma wallu siɓɓe ma on o tooñi o tooñawo sahaba e landi ɓe neɗɗoɗa mais walla siɓɗama on si o tooñama so tawi noon o tooñi joni kono kadi mi wallitom ɓe jogɗon juuɗe e junngo makko mon innono watti tooñe haray ɗon kadi ko wallugo haray ko ɗum o wallimo te ɗon hawri aga satana akda wanan masari naforeji ne nafoore moƴƴereji nafoore nde ako ko namto semo ɗen nam on addi hay si tawi mi ŋiiri tan rasa inna yontere hannde
Anu ko pare ko Betul gudap tenan ni kan? Tu dia sangat. Oke. Jangan tes soal di mana. Faqad kana rasul Lagat ni? kana rasul sallallahu alaihi do kabin kafu iram Ayo. Ada ais. Jazakumullah khairan. Barakallah. كيف هكذا نعم وبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقد كان الرسول صلوات الله عليه يبادل أسيدا حبا بحب ويحفظ له سابقته في الإسلام وزوده عنه يوم أحد حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم نعم هكذا وقد كان قد إلاتك الرسول دولاد الله صلوات الله عليه جل الله كسي مكوني يبادل بسانسون دينو سيدان حبان جيغول بحبين جيغول kalau no ya gigol mola nangol wa yahfazu lahu mlabno maltanimo hibe hunjanimo hibe renanimo sabiqatahu fil islami adagol makko nargo islam naatu islam be law ben mari martaba mo wala naatu dum na rasul sallallahu alaihi wasallam sabna benat no islam sa okki kullun kun sumay samara tawhid timmude aray awota awata ina udra ba rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu antene modum kanko usayd ibn khudayb duwali maki wa yahfazu lahu berena ni musabiqatu adande makko fil islami islam wa zawdahu e sakka golmo andu gaynu laado yama uhudin nyande uhudi defanda no laado yal masalan sakka na gol no laado nyande uhudi hatta ha innahu kanko tu'ina o tufano 7 anatin tufande jeedi umitaati ni fo waroje fi zalika yawm ngallo nyalla salan tufande molana la ko tufaro kenno be sakba rasulullah ande dañ ngeen soxna moƴƴa ko wadno non yawmo wodi soxno ko sabu ko be akkeno ben hoore fello to re uno ka fello do nal makuno be insala ton kambe o nal maki o men foli o men fola o non taw wido be subi ciapalle jo ko wona do ton hoore fello hoti yo non ka awal harbin ka arande hare juroben foli joni mbaba ya dogi ande kadi woni kutogol jawle ni ɓe ko hoore fello ɓen kadi ɓe no ƴetta jawle ɓe a dogi kamɓe kadi ɓe iwi toon ha heddi toon ne 10 ha 10 heddi nder hoore fello on se tawi ikramata bon abou jahali Khalid bin Walid ko ɓen noon ardino Khalid bin Walid onno ka ñaamo kono silkoɓe ikramata bon abou jahal onno ka sembo nana maɓɓe ɓe ɗo wonno gayiɗi on mana commandoji ɗin ɓe ƴeewoy felle gonno ɓe tawi ɗum hentike ɓe yewtiri ɓe rewtani ɓe waɗi ɓe sappoɓe ɓe jippani ɓe ley to ɓe jippani ɓe toon hande kadi tawi ukkodira jillodira noon to monna tigi tigi on sondia waɗi muɗum moƴƴa sike wande ko daññande julɓe warno baba ko jabata mo yaman o ko jabata mo yaman baba makko daññande sambina ko waɗno addude sambinede tawi ɓe andidira julɓe wari on ɓa noon andi kadi laaɗo sama laaɗo andi ko julɓe warno baba makko nar maki ɓe waɗa e diya makko on ko jabata mo yaman o enni o laaɗo watta ɓe yafki diya baba makko on joni donc saabu konngol la ko yamiri ko yet ko ɓe accin toon ka felle toon ɓe jeppi ko ɗum addi kala ko ɓe ko daññande toon joni noon ɗon hande daññande laaɗo ɓe soncina moƴƴa
moƴƴa moƴƴa kono Allah subhanahu wa ta'ala walli ɓe wawani ɓe warde ɓe ɗono toon sakkaniɗo ɗum walde ñande wa kan ladika yarifu lahu qadrahu laaɗu no andannomo darja makko on o mansilatahu kadi e tippogal makko ngal figo mi kay makko martaba mari on kay makko laaɗu no anduno ɗum par ce que o accitu kongal ɗon teddugal naata islam haade ko sona teddugal ko jeyaɗo ɓurɗo makko teddugal kay makko ɗon ka banu ashal fa ida safaa fi ahadi minhum safaahu fihi so waɗi intervention fi goɗɗo e maɓɓe o jaɓante kala ko goɗɗo e maɓɓe probléme si o yahi fi no hendi hettora o hettoto no woodi ɓe yimɓe no woodi hani kamen ɗo no woodi yimɓe tatati goɗɗo nanggama ɗo ɗen ara ko probléme jano heeɓi so tawi o dari ke fi muɗum o yahi o hette on tigi sabu no ala hen ɓe jaɓana ala ɓe jaɓana ay fof wawata fotude e nokkeli ɗin fof par exemple tigi o yehi ha ɗon no woɗo reɓɓe koko exemple joni kaydi ko mettiɓe ɗe fof ɗo re no woɗo woɓɓe joni so ɓe immi ke ɓe yahi walla jonanin o kaydi ɓeya kisam ɓeyne kisam kadi ɓe jonnamo kisam isa awlo kadi ko noon kala probléme si waɗi so andi ɗum wawno yewde orde on tigi wa ida safa fi ahadi minhum safaahu fi haddasa yewtuno usayd ibn hudayr ɓe yewtuno qaal maki jiitu mi ari ila rasulillah sallallah alih w sallam wa zakartu mi jantila wonandemo ahla baytin yimɓe suudu min al ansar jeyaɓe lansariyankoɓe fihim tawino e maɓɓe ma haawi haton jinngol haawi islam yimɓe ɓe mala moyen wasuɓe wa jullu ahli zalika al bayti kono ko ɓuri ɗuuɗude yimɓe ɗum ɗon suudu niswatun ko sonnaɓe on sey fa qala alayhi salatu wassalam laaɗoma jamma kisonude maake lagarde jiitana ya usayd gonɗi yaari men kawne usayd baada ɓaawo an fakna ɓawde men nafki men dépense ma bi aydina koni kon juuɗe amen ɗo e jawle kono noon fa ida samita sa nani bi shay'in hunde kadi jeya ana nde ari men tenani joni ko wiyete kon joni jakka on ari fascour lana jantano men ahla zalika al bayti andinti men fi yimɓe ɗum noon suudu ay ɓe an seede ko noon so yehi joni o woli fi goɗɗum ɓe darata ke samɓe ko kippa wona fi makko de ko fi yimɓe ɓe tawatta ɓe mara moyen ko ɓen o faala fi hen ɗum kamɓe kadi yoɓe heɓu dépense on sey fa jaahu bada zalika maalum aroy kadi laaɗo ɓaawo ɗum jawdi min haybara immode haybar fa kasamahu laaɗo seedi ɗum baynel muslimina hakkude julɓe ɓen fa atal ansara o jolli ansariyanko ɓen wa ajjala o ɗuɗɗinani ɓe o jonni ɓe jawdi ɗuɗuɗi kamɓe lansariyanko ɓe ɓeɓe o wollo timo yimɓe ɗum suuɗ nam wa ata al ansar wa ajjala wa ata ahla zalika al bayt o jonni yimɓe ɗum ɗon suudu kadi wa ajjala o ɗuɗɗini fa qultu lahum yanimo toujours ko Usayd ibn Hudayr woni yewtude mi wiyani laaɗo jazakallahu anhum yo Allah yoɓe gay maɓɓe ya nabiyallahi koye annabajo Allah on hayra moƴƴere fa qala alayhi salatu wassalam laaɗo mo jamɓe question maake fa amtum ma asara al ansar oɗon dental ansar yankoɓe jasakumullahu yo Allah yoɓe on attiyabal jasa ko ɓuuri laaɓude ko ɓuuri moƴƴude e joddi fa innaku noono ma alimtu mi andali a iffatu suburum nefiniɓe muññiɓe ma alimta on wa innakum satalqawna asratan baadi fa innaku noono ma alimtu konko mi andi e moɗon a iffatum ko nefinare suburum e muñal o weyi wayne ko noon so tal gawne ɗon fawi hawroygol asratan batteji baadi ɓawo arami hokkiti ara hoti ka joomi am kono haɗa fasɗiro muñe hatte a tal gawni ha hawron yam ka mawide kum hodore mon nden alhawdu kaka weedu e woni kawsar ɓe makani mo gollo konngol qala usaydu wi
walamma alatil khilafatu ɓaruttike lontangal ila Umar ibn Khattab Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu an ɓaɗo salama Allah waɗi ɓe feƴƴi Sayyidina Abubakar Siddiq lontiki feƴƴi hikki ɗon Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu an qasama o sendi bayna muslimin hakkude julɓe maalan jawdi o mata an wiyete e keyeji mata an ɓiji duncitorteɗi fa ba'asa ilayya o immini an bi hullatin cuɗaari fastaskartuha mi fanɗiɗi ɗum min cuɗaari noon ɗum mi continue no fanɗi awa labbas ndawi ɗon awa ok waɗe noon jo labbas waatu dawana an alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum total completo Quran. Eu não. Posso ver. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى رسول ذلك القرآن دوله ولو شاء ربك سجوا ما نفعلنه لجعل الناس أمة واحدة لا والغوث هنا هو نواتر هو على كل مكان ولا يزال مكر بسرة مختلفين يهبلوا ذنبا إلا من رحم ربك كنا تنبجوا ما لا يوم ولذلك خلقهم الله دوكو فيه بيونو gomnal Allah subhanahu wa ta'ala dina wota kan dina islamu kan ko dum wota gani be walizalika khalaqahu wana fi be luro wota gani be ko fi be wono yimbe gonni bala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تقرأين بجنات يمكننا بريوان jonno on holla wona feɓe lutodiri ko fiye ɓe rew Allah subahana taala ɗo jokka goɓni Allah wotini Allah subahana bajjo on aɓe rewi dalma goɗɗum go remo kanko tan wa tammatatinni kalimatu rabbika daalo juumaɗa ngol la amla anna jahannama mi hebbina yimɓe jinna minal amlana jahannama minal jinnati wannas ajmain hebbina yimɓe ɗiɗo jinnaji e ɓeɗo yimɓe yedduɓe jinnaji yedduɗɗin seeɗanuji ɗin e yimɓe yedduɓe jahannama ɗamnani jahannama minal jinnati wannas o wannas ɗo na yimɓe fode ko yimɓe yedduɓe jinnaji ɓe gaɗi ko jinnaji yedduɗe jinna kadi naaɗi fof woni yeddude kono seeɗanuji ɗin kan ɗin noon fof kodi yeddude aduna joni noon ɓa tun ide tagama aljana tagama ɓayni ɗi fof ɗi heeway donc haray neɗɗo on komo hayyam ko andi ko ɗo natirɗa jinnaji ɗin kan wa kasalik ɗum hatta fof wawata wonde hunde wotere en ɗum ma ɗum fof so woni hunde wotere est ce que fof heeway ok so wonama hunde wotere fof heewata joni noon inni
la amla'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in wa kullan naqussu alayka ko mo jangisso do ma nulaɗo min an ba e morde habaruji ar-rusuli nulaɓe feƴƴinoɓe fi hen ɗum waɗata ɗum ma nu sabbitu bihi komin tabbitinira fu'adaka fondo maɗa ɓernde maɗa nde wa jaaka arima noon fi hasihi l haqqu ende oɗo ɗen habar e oɗo wahay goonga wa mawjatun e waaju wa zicra e jantore lil muminin onande gonni mbela subahana taala ɓen wa ɗon ko ɓen ɗon hutorta ɓen noftorta wagol wiyan lillazina ɓen la yuɓɓinuna ɓe gomɗinta ɓe jaɓali gomɗinde innuɓe imalu golle ala makanati ko nokkuji mon ka won ɗon inna men amirina ko men golloɓe kamɓe woni ga ɓa ɗum kala ko hoore mon gollande na goɗɗo ko ñande juuɗe nin ari o kala anda e compte hikkori ɓa hoolaki wono ɗon kon yeyetede yo noon nula sallama on kanko jaati kanko hoore makko Allah hoolike mo o siki nokkede boy ha yimɓe no woodi ha ɓe hoolaki mo ko wolata anno neɗɗo on ayni ma ko wolla o jaɓaneɗa a ɓuura ɓelle ñeeñal e jaɓanede est ce que ɗum gasay gasa ton kala ɗo kala e ɗo ɗen o anduna fo wittata ɓawa makko ko jaɓana o ga ɓuurano a sallam wawde da'awa ha Allah subahana taala enni kanko dey no sengude o gikku mangu o wi wantasiru habbite inna minen muntasirun minen habbite kala men habbite joddi mum heɓoyta ko batte golle mum ɗen walillah ko Allah woɗani jeeyde marde gaybu samawati ko wirnike kam mooli wal ardi kaleti wa ilayhi ko faari ka dingiral ñawore makko nde yuri jaɓori ko ruttode ɗo soto almuru feeɓoji ɗin kulluhu ɗi fof macci o wi kanko rabbul ibadi on fa abuduhu rew Allah subahana taala wa tawakkal hoolora alayhi kanko Allah subahana taala rewmo hooloramo aɗa hooloral goɗɗo ngode amma rabbuka jomma wonal be gafli welsiniɗo amma ta'amaluna gay kon ɗon goɗule kom golle mon ɗen hiɗe siiwa konngudi mon ɗin no siiwa windoɓe ne witiri ɓawan oɗon ko ɗum ta wolu ko wolu lawo wota gollu ko gollu lawo ɗum andi annabi Suaybu ko janngude ɗo fi makko neɓala e seeɗa ɓenni enen Suaybu ko julde ma nde yamirma wata men gollu jawle amen komin faala e ko noon fiiɗa mari jawdi na ko faala lawo gollita jawdi maɗa ni nde jaka te ko anda ko hen no hana gollirede onno yiyaɗo yemirani golle fiiɗa mari jawdi maɗa mari laamu ma ko no golletade ɓa golle ndam imaɗum inaɗa en gollu kan wo golle Allah subahana taala wendaɗo makko mum e gondiɓe kala wiye golle mon ɗe ɗum ɗum hollita gollu ko taw gollu ko woni o sumu ko golle ma ko dawreteno o ini suratu Yusuf simbonno fi annabi Yusuf no jangge jamte maggol bismillahi rahmani rahim allahuma hokku barke bismillahi rahmani rahim alif lam ra alif lam ra wallahu ala waladi bi Allah on andi ko andi e kalf ɓeydi yankoli tas tilka ayatul kitab e noon ko ayaje qur'ana almubin ko andude inna menen anzalnahu mi tippini qur'ana ko jangetene arabien e ɗengal arab fi hen ɗon la'allakum taqilun yama joni noon on haqqilay Allah subahana taala ƴellitike e langueji ɗi fof o tawi ko ɓuuri moƴƴude e laaɓude ko ɗengal arab o tippini arab on qur'an on e ɗengal maɓɓe ko nuli kadi ɗulaare ɓurɗo teddude on e maɓɓe o wi noon nahnu ko menen naqussu alayka meɗen qissanoma ahsana ko ɓuri labeede ko ɓuri moƴƴude alkasasi e gissaji ɗin fof qissa wonɗo e gongata ko non woniri bima awhayna ko min wahayni kon ilayka fade ma hasal qur'an nde ɗo qur'anare wa in kunta a wonino ala atinoke min qablihi ko ati qur'an annulaɗo lemnal ghafilin tawi ko a welsinde ɓe ko ete ko ɓe wahayo tawi wahayo wo sippake mi anda ko wiyete wahay
anda Qur'an إذ قال يوسف جامت النبي يوسف ويانو بما كانوا لأبيه باب النبي يعقوب يا أبتي كوي باب إنما رأيت مي سلام بهويدو هذا أسرع كوكبان God sappoye go والشمس نانجم والقمر لونم رأيتهم ميدي لي ونندلان ساجدين دي سجنامي أو بدي والله كله بابا مكو بانسي بيجيك مكو مويا بكم بيبهم كتاب بيجي دي باكو أنا بعد بأندي كسان أودو نامه هوني وكل يوم مكو hasika o lonto yibe konse nombe yete nombe taw yeto ko dombe baba goto makko ben ko tay Allah muri benani na bandi jonno silo be gura be inni wonde man ko de sappo e goden andi fu makko be sappo e yo ka baba e mabbe sara kanko buri yamin o nena goto jonnon ɓe aɗa sappo ko ɓe nena goto jonnon nangue e lewru num ko nene makko e bam makko ɓe andi kamɓe ɓe firuɓe ko ɗum ɓeyniri waɗe ɗeɗalen ko kamɓe o yiɗi pour sujanammi on mana o andi kisa on mana la oɗo re annabajo mbam ande hande kadi ɓe ɓurtima no yiɗde ha ɓe ɓitti ɓe maki taw yeyta ko ɗon ko baba goto ma pennani ɗum non fayde on adi probléme addi ma are o afiru dawana alhamdulillah barakallah alhamdulillahi rabbil alamin e weltaniki allahu subhanahu wa ta'ala taguɗo en timmini en tagu e haqqil o waɗi en julɓe toriki allah faami en ko wonɗen e janngude kon enenana en gollitirgol en tonanike ɓe karamokoɓe men allah yo allahu on windanɓe ɗum ka mandake moƴƴo waɗana ɓe joddi aljanna toriki allah o newna en gollitirgol e deftere makko nden e sunna nelaɗo birahamatika ya arhamar rahimin aray iɗen janngo kadi inchallahu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa aleykum salam.